yokugcina kuyovela ikhathi nzima. Abantu bazoba bayithandayo, bathanda imali. Abantu namhlanje abaqala ukuhamba bayeleka umhlabelelana, bayoMozambique, bayoMalawi, bayolanda izinyoka, bahlale nazo ezindlini zabo, balale nazo ngenxa yokuthi bathanda imali. Abaqali ukunikela ngabantwana babo ababathandayo ngenxa yothando lwemali. Abantu namhlanje abaqala ukunikela ngamakhosikazi abo ngenxa yothando lwemali. Abantu namhlanje abaqala ukuthi bangabafuna umsebenzi osisi bami abahle. Ifike imeneja ithi bawungalala nami ngizokunika umsebenzi, bavume balale. Lo msebenzi wabona wangena kanjani? Awulalanga nemeneja, awulalanga ne-supervisor. Mawenza lokho kuhle, izulu liyathokoza. Kodwa mangabe wenza njalo, uJesu Kristu uzelwe ukuthi azokunikeza ithuba lokuphenduka. Ngoba uJesu Kristu akathanda ukubona abantu befa baye ekulahlweni. Uthando lwakhe analo ngabantu, ufuna umuntu uma efa, umuntu aye ekhaya ezileni ayohlangabezwa inkosi enkazimpulo, ethi mayiqhamuka imfene enkazimpulo yayo ithi, welcome my daughter, welcome my son, welcome emhlabeni, wamela emhlabeni, okumele kangaka, ongcole kangaka, wena walimela iqiniso.